Robert Sobukwe o belegwe ka 1924 mo toropong eno ya Karoo. O ne a rulaganya mogwanto yo neng o sena dikhuduego kgatlhanong le molawana wa makwaloitshupo mo a ileng a tlholelwa dingwaga di le 3 kwa kgolegelong ka 1960. Morago ga golola ga gagwe, metsamao ya gagwe e ne ya ilediwa go fitlha a tlhokafala. PAC e dumela fa go ka dirwa ka natla go gopola boswa jwa gagwe. As PAC, of course, we are grateful to the provincial government for thinking about Sobukwe. Just the thought of Sobukwe on this important day. Of course, reconciliation must be on both sides. It's good that there must be reconciliation, but as things stand in our country, we are the only ones who are reconciling. Puso ya Profense ya re ena le diprojeke tsa boswa tsa go tlotlomatsa baeteledipele ba makoko a farologaneng. Puso e eteletseng pele ke ANC e kgalana ka gale le PAC malebana le dikakanyo tsa PAC. Lekoko le le latofatsa ANC ka go kaya Sobukwe jaaka wa bone. As a provincial government, we honor every person who contributed to the struggle immensely, like Professor Robert Sobukwe. It's a well-known fact that has had the supreme sacrifice and a huge role which he played in our liberation today. That is why we recognize him. Kantoro ya tona kgolo ya re go na le matlole a beetsweng thoko go tsamaisa diprojeke tsa mothalo ono mo Profenseng. Gape Profense e keteka ngwaga ono jaaka ngwaga wa ga Robert Sobukwe.